افدمك كو تي بحث كرن دي كونغريكي نتوي كردي ورد الدار خستن كو تدا تباهي بارتيان كردي تدا حاضر ببن يك يعني يك هلوستي درخينين بيش ده انجاماوي كونغري ده بيك هلوستي بري خبدن شامي ام دخوازن بشكل تبحثا الدار خستناوي كونغري بك شخو ديفيا بكو بريانها بهات الدار خستن درنجياوي تشما او قيسيما شخوا دەستپێکی يعني ji bo vî kongrî yani em bêjin derûjak wênayî merhelî û tarîxî heye. Gerek ji berê bi dehên salan jî gerek kongerek netewî heba lêvegerek Kurdî heba. Esas lêveger em dixwazin em bigin lêvegerekî Kurdî. Li ser vî esasî ez bawerim li jinak tehdîrî hata vakirin. Yani bi hemû beşê xwe, bi beşên partiyên siyasî, beşên ciwana, beşên malbatên şehîda, beşên jinê herkes bi rastî cê xwe tê digirt. Lê me dît em karibin dîse vê komîteyan vê lejnê bêtir fire bikin. Li ser vî esasî me dixwest yani heta ew partiyê ê ji xêrî enekese و di nava îtarê PNK digî karibin ew jî tevlî vê komîtê bin û bi rastî ew jî çêbû yani. Em bêjin wek partiyên pêşverû bi herdû beşê xwe partiya yekîtî tevgera xwe bûn civaka sivîl ew kesên mubaderê cemahîrî dikirin bi navê Eklezya Mala Kurdî dî ew jî tevlî bûne bi rastî ana bêtir rengorengo çêbûye tiştekî gelekî baş e. Lê çima hatî texîr bi rastî yani gerek em berî mehekê jî li darketa lê bêtir em dixwazin êdî etraf tev tê debin li ser vî esasî bi rastî wek em bêjin ما شاندك جي هات أفكرن قارب برادرين أنا كسا ودعوة بك في كونغري أو جي مشاركة بك نفساندنا وثيقة لجنة تحضيري يعني أم بيواني تشتكي نكن يعني جبوا مهارن كونغري كي أم قش سر متفق بن براسي بشك تحديات هنا يعني برامولو بسلال بيجن ولكن أم بهيفين يعني قاوا أصرار هبه وأم مصر يعني في جاري جرك فعلا كونغريك شبابه كونغريك مناوي كردات تفا شبابه وأم بهيفيا برادري أنا كسينك بين أوجي تبلي لجنة تحضيري بن أوجي رولك باش بليزن وزباورم يعني أو عقبات نلو البيشيا كرداي دي جرك نمينا يعني أنا إيرو بيجن مصلحان التوي وبرجوندين التوي إيرو تسر حم خلافات الحزبيرنا ودودة جرك أم صانبن بمشاوى كاربن في ريفبريا خسر بباريزن هجر جلو سبد لفجر كردي شنبه ومن كاربن دعوة ما في خو بكن ام چاوا پاراستنا ولی وگری بکن یاگو ام آنا شرد کن به چاوا ام دناو هفد بحر بکن ادی براستی هفدیج نقطه گلی کی گرنگه ام بهوینه گه او جی برادر یعنی کسی تبلیب بن و ام رنگه کی کردی یقاقت چیکن شاند کردی تنی هبه بلش خواه يعني امكار مزجينيه بدن ملتي خب تواي نزيك ندوري يكون قدار كذا ادنجي انا محاوله تنكرن قديس ام برادري خوني انا كسديس دعوه بكن لجنه تحضيريه باصرارك يعني وامكار بن ضغطيجي بكن تبلي فينا ببن جبار ايرو قاوا افكون قدار كذا وبارتي كردي تفجي تدمن براستي ومزجيني كي خيري بدن ملتي اريحي كي بدي يعني ونظاني بشاو ملتانا جيان دكه اف سركي يعني هدفها مجي اف آدنجی براسی گاوا یک ریزی چه ببه یک قاعدت کردی چه ببه ایدی وش چاقی یا متب سر کفن ایدی هگر ام شرجی بکن ام بسر بنایی شر بکن هگر ام سر کفن یبشتی ام بسر کفن